Il-kumpanija General Soft Drinks timpjega magħha aktar minn 200 ruħ. Mitzi Group, sidien ta' din il-kumpanija, jimpjegaw b'kollox mal-1000 ruħ u se jkunu qed jalqu 100 sena ta' operat fil-jiem li ġejjin. Waqt żjara fl-impjant tal-kumpanija General Soft Drinks il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid irid jibni qafas leġislattiv biex il-kumpaniji Maltin jagħmlu suċċess. Il-Partit Laburista jemmen fl-industrija lokali daqskemm jemmen fl-investiment barrani. Joseph Muscat qal li l-kumpanija għarfet tindirizza l-isfidi tal-globalizzazzjoni u modernizzat ruħha u qed tiżviluppa idejat ġodda dwar il-konservazzjoni tal-ilma. Qal li l-kumpanija hija eżempju ta' kemm il-ħaddiema Maltin huma kapaċi daqs il-barranin. Fl-istess ħin qed turi li temmen fil-kapaċità tan-nisa meta l-General Manager tal-kumpanija hija mara. Joseph Muscat qal li trid issir aktar ħidma biex ikun aktar faċli għan-nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol, fl-istess ħin li jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Il-kontribut ta' nisa fid-dinja tax-xogħol huwa kruċjali anke biex nindirizzaw il-problema tas-sostenibilità tal-pensjonijiet fis-snin li ġejjin. Jakkumpanjaw lil mexxej Laburista kien hemm id-deputat mexxej Anġlu Farrugia, id-deputat Chris Cardona, il-kap eżekuttiv James Piscopo u chairperson tal-Business Forum Marlene Mizzi. Id-direttur maniġerjali Brian Mizzi u l-General Manager Marija Mikallef qalu li minkejja li l-materja prima u l-kontijiet tad-dawlu l-ilma baqgħu dejjem jolew, grazzi għall-impjegati, il-kumpanija rnexxilha dejjem tkun fuq quddiem-nett tal-industrija. Fisem il-kumpanija General Soft Drinks kien hemm ukoll Manuel Mallija.